Družba, spet sem jaz, tokrat smo v novem kotičku. Easy English with Jana. Ne vem, če ste opazili, upam, da ste, no. Imava en delček najinega kanala, je namenjen za vajo angleščine. In sicer tam snemava najine pogovore, take običajne pogovore, kot jih imava midva včasih. Ampak situacija je takšna, da je včasih za kakšne osebe, da je zadeva majčkeno težje razumljiva. Lahko, da nikoli v življenju niso imeli priložnosti sploh se učiti angleščine, ali pa so imeli smolo, pa so imeli kakšne slabe tovarišice, ali pa že dolgo časa niso angleščine uporabljali. Tako da je včasih majčkeno zapleteno te zadeve poslušati. Midva sva se odločila, da bova imela tukaj še en kotiček namenjen za angleščino, in sicer za vse tiste, ki se želijo naučiti angleščine z ničle mogoče, ali pa tudi za vse tiste, ki so jo pozabili ali pa nikoli niso dobro znali določenih stvari. In boste videli, da slovnica res ni težka, če jo nekdo dobro razloži, če se ne pretirava, če se ne razlaga preveč stvari naenkrat in če ima zadeva rep in glavo in seveda, če imate možnost ponovitev. No, danes bomo začeli kar z najbolj osnovno zadevo. To so členi. Členi za samostalnike v angleščini. Imam eno odlično novico za vas. Tukaj ni spola, tako da ni treba da se za samostalnike učite, katerega spola so. Ne, tukaj je zelo enostavna zadeva in je zelo enostavno pravilo. Vsi samostalniki, ki se začnejo s soglasniki, imajo člen a, ki se napiše črka a. In vsi samostalniki, ki se začnejo s samoglasniki, se pravi z a, e, i, o, u, tam se jim pa da člen n. Zakaj? Zaradi lažje izgovorjave. No, so pa tudi določene izjeme, ampak ne bomo šli zdaj tja, bomo že se jih lotili, ko bo čas za to. Naj vas tudi opozorim, jasno, da zato, da bi lahko vedeli, kateri člen gre s kakšnimi samostalniki, bomo rabili tudi besedišče. Zaenkrat se ne obremenjujte s tem, katere besede razumete in katere ne. Midva bova vse tiste besede, ki jih bova uporabila, jasno, da prevedla, da boste vedeli, katere besede so, ampak ni vam pa tega zdaj treba ponavljati, ker besedišče se bomo učili posebej, bomo imeli posebne videe samo za besedišča. Če se boste pa kakšno mimogrede zapomnili, pa nič hudega, ne bo na odmet. No, pa bomo začeli. Bomo najprej napisali nekaj primerov samostalnikov, ki gredo s členom a. Aha, še nekaj. Diego ne govori odlično slovensko, zato bom jaz njemu dajala navodila v angleščini. Komaj stan? Kako si? Aha, tole je malo, no, tole je ena malenkost, kar zna. Diego, we will write some words that go with an article A. So let's please write cat. Cat. One more time. Cat. Mačka. Mačka. Dog. 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 Kuža. Kuža. Mouse. 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 Miška. Miška. School. 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 Šola. Šola. Pen. I like practicing my Slovenian. You'll have a lot of opportunities to practice here. Pen. Kemični svinčnik. Kemični svinčnik. svinčnik. Aha. Pen. Chair. 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 Stol. Stove. Table. That's the last one, okay? The last one, okay. Table. 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 Miza. Miza. Zdaj bom pa jaz prosila Diega, da obkroži prvo črko vsakega samostalnika, zato da se prepričamo, da smo res sledili pravilom. Diego, could you please circle the first letter in the word to make sure we really
followed the rule. Of course. Cat. That's a C. Dog. D. Mouse. M. School. S. Pen. P. Chair. C. Table. T. Ok? Zdaj bomo pa v drugi stolpec bomo pa zapisali nekaj besed, ki se začnejo s samoglasniki. We will write some words that start with the vowels into the second group. Egg, Egg. Egg. jajce. Jajce. Very good, Diego, zelo dobro. Apple, Apple. Apple. jabolko. Jabolko. Bien. Eye, Eye. Eye. oko. Oko. Umbrella, You like to mention umbrella. It's a long word. but it's one of the few that start with a U. You have to tell them what I'm saying. Pravi, da rada uporabljam dežnik, besedo dežnik in da je predolga beseda. Ampak je ena od redkih takih enostavnih, ki se začnejo s črko U. That's your only long one you have. Okay. Umbrella. Eagle, What's umbrella in Slovenian? dežnik. 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 No še, dežnik. Dežnik. Dobro. Dobro. Eagle. I thought you wanted me to put dobro. Sorry. Dobro sta bien. Dobro means good. Eagle. Eagle. Orel. Kaj? Orel. Oreo. Orel. No, Oreo. Like the niso cookie. piškoti, orel. Okay. How many more? 3 more. Eraser. 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 Radirka. Radirka. Ear. Ear. Uho. Uho. And Add. add. Your favorite word. Add. Oglas. 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 Zdaj bom pa prosila Diega, da ponovno spet obkroži prve Obkroži. črke. Aha. Da obkroži prve črke v besedi, da se prepričamo, če smo res sledili pravilu. Diego. Obkroži. Ja, lo hiciste? Umbrella. U. Eagle. E. Egg. E. Oh, I'm sorry, not in the right order. It doesn't matter. Apple. A. I. E. Eraser. E. Ear. E. Add. A. Is everything correct? Everything is correct. Pravilno. Evo. Pravilno. I don't understand pravilno. Korekto. Correct. Zdaj bomo pa, zdaj jaz mislim, da so pravila zelo, zelo enostavna in če ste bili pozorni, jaz mislim, da ni bilo nobene težave, da bi si ga zapomnili, ampak dajmo preveriti, če bi vi sami znali postaviti pravilne člene. Bova napisala 10 primerov samostalnikov, pa če lahko že sproti postavite prave artikle, sicer pa pritisnite pauzo, ko bo napisana 10. beseda, vzamite čas, razmislite in napišite člene, potem vam bomo pa izdali pravilne odgovore. We will give a list of words and the students will have to put the articles. Right, so we put a blank before. Blank. All right. Onion. 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 Parrot. Will you say them in Slovenian? Afterwards. Okay. Parrot. Parrot. Hamster. Parrot. Hamster. Hamster. Elbow. 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 Nose.
It's Chucky. Čakaj. Wait, Chucky. Okay. Nose. Ear. Please tell me when we reach 10. Ear. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Leg. 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 Arm. 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 Knee. Sorry. Knee. Finger. Finger. No, zdaj, če niste uspeli do tega trenutka zapisati členov, pritisnite pauzo, odgovorite in potem pogledajte pravilne odgovore. What are the correct answers, Diego? Onion. Aha. We will put what? An onion. Aha, and why? Because it starts with an O. Ok. Se pravi, zaradi tega, ker začne z O, bomo postavili člen N. Onion je čebula. Next one. Parrot. Parrot. With a P. A parrot. Papagaj. Papagay. Hamster. Hamster. A hamster. Because it starts with an H. Hrček. Hrček. Elbow. Elbow. An elbow. It starts with an E. Komolec. Komolec. Nose. Nose. Nos. Nos. It starts with an N, so it's a nose. Ear. Ear. What article? I'm sorry. An ear because it starts with an E. Uho. Uho. Leg. Leg. It starts with an L, so that would be a leg. Noga. Noga. Arm. Arm. An arm. It starts with an A. Roka. Roka. Knee. Knee. It starts with a K. A knee. Koleno. Colino. Finger. Fingers, knees, and toes. No, I'm sorry. That's the song. A finger starts with an F. Prst. Prst. Was it the last one? It is. Odlično, čestitam. Prepričana sem, da ni bilo večjih težav, da ste vsi pravilno odgovorili in uporabili pravilne člene s pravilnimi samostalniki. Jaz upam, da je popustila trema pred prvo uro angleščine, da ste opazili, da je res enostavna in lahka in vas pričakujeva tukaj naslednji petek z novo temo. Adijo! Adijo!